Handaki haukiba April gi tarik mapan dagi hauduna lakliba tarik kulumdoi phauba Bharat Sinba thungna pangthokliba Nipan Suba Poshan Pakhwada 2026 Masigi saruk ama oina Manipur Sarkar gi makhada leiba Department of Social Welfare nasu thogdang lojabagi saruk ama oina ngasigi khana nainaba asida ekhoi resource person sing linkshin biduna leibire mayaida aihaki yetlomgi mayaida linkshin bidiba asina Dr. R.K. Rupobati Devi Associate Professor Department of Pediatrics Jenims aihaki extreme right the linkshin bidiba asina Dr. Yumnam Prabhavati Devi Senior Scientist as well as Head of Department KVK Imphal East Loinana aihaka hek thangnana lekshin duna leibiriba asina Dr. Ketrimayum Bimolata Devi Assistant Professor Department of Home Science GP Women's College Dhanamanjuri University Handaki Nipan Suba Poshan Pakhwada 2026 Asigi nungi oiba theme di maximizing brain development among the children from 1st to 6 years Angang amagi ahanba punsigi chahi taruk phauba sida makhoigi brain ase khwaidagi mapung phaba mawongda semgatpa sagatpiba ngambagi pandamni hairiba theme sigi makhada aikhoina sub theme oina lokhatcheri mother and child nutrition in the first 1,000 days of life masigi matangda aihakna Hanboina Dr. Rupobati dagi khangjaning libase. Why is the period from conception to the first 2 years of life so very important? Karigi tamakta angang si hek mitam lakpadagi chahi ani bhaubagi matam si amna maru oi haina launaribano aduga hairiba matam sida angang sigi magi growth and development cognitive etc. Siga kadai phauba mari lena bage hai do doctor na ta thambiu ba yani yam phajaba theme ne handaki Poshan Pakhwada theme se kaigino habda mihoi ba ma semba se yakoi gi mamangi ponung dagi hek 0 days sai batare adu dagi na up to 1000 bhawi manung da 1000 days bhawi manung da yam maroi ma kana tori base kaigi brain development se kai brain development overall other development is also there but brain development si amna maru oiba akoina maximum brain development si first 2 years is the 95% of the brain development aduga akoina karigi damakta 1000 days hairi no karigi damakta si duration sida kana brain development si important oi no haigadi program oiring da akoigi 270 days tama pan na puba si manung se ista koi brain development se magi myelination brain gi koi myelination to ba chemical reaction mayam ma develop torokpa adagi magi overall growth magi koi nervous system form torokpa si mayam se punung dagi dum haurabane ba ade in addition to this first 1 year si 365 days ni si dasu amuk masagi brain development se po matungda hek pokpaga koina angang si kapra in hangisi oxygen changa brain haidibni oxygen changa gadi brain ki development sida really helps wa myelination ngasai same continuation do myelination to ba brain gi neurotransmitter mayam develop to ba chemical reaction mayam develop to rokpa simiams ade another 1 year second year higher gadi this is also 365 days neba namit chahumga humbumanga so pregnant oing da 270 days chani humra nimit amalere adagi first year da 365 days chahumga humbumanga amalere adagi second years da 365 days si punjala kana ne 1000 days hai yes si 1000 days da 95% of brain development se laibani na asina sigi maruiba magi factors mayam dietable oiro adagi psycho emotional development mamagi factor mayam involved to bayai machagi brain development system sigi ne yam maru oyi sin haijani all right thank you doctor mathang asidi ayana ekhoi gi
Professor Bimolatadagi khangjaningli ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯅꯥꯎꯄꯨꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯟꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯔꯝꯃꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ Okay. Good afternoon to all. Usually, any woman amagi magi nutritional status leiram liba potudagi mana pregnant oiba matamda magi pithorakedoriba angangi magi birth weight adagi magi brain IQ but any developmental related issues magi leiramiba nutritional status to the yamna depend away lower the status higher the low birth weight incidences adagi birth kind of the complications mayamly delivery da then other problems moreover now hujikanda di hoyi can you say anemia say more than 50% of anemia in pregnant women this is a fact supported by many researchers aduna magi sabasi kari sa sige howdringai da magi masagi hanagi status se amtang yengthoga aigi pregnant oidore and haidi mana kari uma in plan pregnancy oitaragadi magi nutritional status se kitang increase to hanba ama darkar lei oi khragana ma se kari chagadage haibadugi plan ama summa kha chathjaragani but magi usually akoina BMI say 18 to 25 and mayamna lowraga so if the pregnant woman sigi magi pre-pregnancy BMI say above 25 26 27 side lairagati kitang higher oi targati magi maternal store do kitang on the safe side khara su leire but again ngasagi nutrition is not about food nutrition is about the development of a society. Mana nutrition of the mother is the future generation. Dugi nutrition ni the development of a nation, the health of a nation, and nutrition of the mother, the pregnant woman, doesn't start from the hospital. It starts from the kitchen, and kitchen. Akoina Manipur gi context ngang si hairagati usually Manipur khatang ginate everywhere should be local based seasonal availability processed food yingdaba freshly prepared hygienically prepared then conforming to all those standards and tables recommended by ICMR latest tables then iron and folic acid tablets to phazana zabiba si myam si saragadi magi tungda mana pithorkadoriba angang se phazana pokani adagi atopa complications leiroi haina akoina su lowi aduga si marak sida kari ke sagadagi habadu di tungan bar section amada leiraga su whatever mana sagadaba pot se awareness khara di darkar lei kari sagadagi have se usually hujikanda di paisa pairaga su magi kari sagadagi awareness watlagadi maybe energy side ta khar hen so hek charamba magi micronutrients hek watlamba adagi fibers adagi vegetable intakes fruit intakes hek watlamba sigumba se yamna thingnei magi idea si leihogdabagi haitare mai makotadi paisa di thokpa but balance oidaba aduna balance diet se yam important oi aduga whatever magi additional pirakadaba pregnant oibagi matamgi additional pirakadaba du suma aware oiba darkar lei usually energy da 2200 something laigadaba se magi additional plus 350 during pregnancy and during lactation above 600 sumaina laiba sigi table se makoi da awareness ama pibi darkar lei protein usually requirements se around 55 Indian level da ado according to the body weight su lei but sigi siso plus 15 grams during pregnancy si myam se ma hana maonda khatang idea pibi ba madakar le natraga di id sari bani do haina sum saraga aphaba sari bani na di mana di khanjaga doini but aphaba haiba magi pot se karino kamaina pharino balance oiribra oidabra aduma ma phajana gyan taba madakar le usually
magi plate sida yauriba pot se half of the plate should be all vegetables and fruits. It should be very colorful. All right. And 1/4 should be cereals and 1/4 should be pulses of very good qualities. Then curd, milk, adagi lots of fluids. Si mayam se mana phajana maintain tawraga chatlagadi usually ngasai gi panjaki bado locally available then seasonal. Si tawragadi magi thoidokpa problem leiroidra ana sumaina thamjaning. All right, thank you yam nungai adaiga aina aikoigi common people aikoigi society sida as such whether pregnant oiro or oidabro or with specific reference to the pregnancies aikoigi protein chabagi sangse aikoigi society sida chakti akoi yam chai ko protein quality and the protein chabagi sangsina kamaina thambigani madam. Protein quality harade akoina usually proteins from animal sources like meat, usually kano se chicken gumbagi adagi yirum. See is a very good quality. Even nga fish, okay. Then vegetarian kaina pulses that depend over adagi milk that depend over. Sisu moko gisu magi makeup to nana budi atopa magi sources mayam budi piba. But usually good bioavailability is the animal protein dagi so hena lae. Adagi mo ngasagi haijaki bado magi body weight ki matungina ma 60 kg luma magadi ma 60 gram protein chagadoini dagi 65 luma magana 65 grams chagadoini but during pregnancy ngasagi plus 15 grams haibado adu maningjang bigadaba no madanga sayoki ayuki sangom khara sangom thani girum zarani nga tongba zarani hairaga so man hypet mental calculation ama ngasagi awareness ama darkar lei habado aina sariba protein se aingonda kayam gram se kyam sanga za no habadu gi idea kitang leiragadi magi no magi protein requirement du phangnanaba adagi mu sources tu sung sage phaba sources mayam saragadi protein gi problem se thoidokna leiroyena atmaina thamjage adudi madam na takpiri sidi like any pregnant mother se mana khangjagadabane ba mana chari basi magi body weight ka per gram 1 gram per body weight ma chap tabne ba plus another extra 15 grams for the growing fetus yam nungai je madam ad ai sina ngasai gi supplements ki matang ai thamjani or madam na barda panbigra yam nungai jare so besides kuina iron folic acid and calcium sinataba madam na what else supplements atopa kadai phawba kamain toraga makoida advisable or akoigi moina laushan ba understand toraga ai doctor dagi masi tawtaba yade haibada chingba kamaina thambigani supplements hairagadi supplements se hojiki iron and folic acid tablets ma compulsory oi jakre ko adagi calcium gi supplements kara leire aduna taba hoji market ta supplements mayama available oi but sigi matang da di controversy khara delay aduna akoina su kana sigi jaga sida di sigi oina di kana jangjan janing de to bodu akoi ngasai gi hagi do magi supplements mayam hojiki pan gi bodu natabida supplements atai se Sigi say the saga the Vasarapudi, Sagi freshly prepared. yes Adagi Sagi homegrown if possible. all right Kagino the Husikanda the farm grown say pesticides adagi topagi residue sulay but they again growth regulators mayam hapagi issue lay banina magi trusted source khara leiragadi adudagi saba adagi most important Sagi hygienically akoigi phajana prepare tawba saba aduma darkar lei aduga ngasai gi supplement gi habatu ngasai gi ka hena mana phajana sigi si saragadi supplement se ka hena sadar khasu ya hena as a nutritionist ama thamjaninge pharmaceutical company na di atopa ma hairak ba yai ko ngasai kai no ngasai gi panjaki badu calcium supplements iron and folic acid si bu saring haidi atopa du ai gi site gi di kana essential oil haina di kaya di haijaning di okay si matanga thamjage bioavailability of kwegi nutrients or supplements har basi matanga kachitang matanga thambiu ba akogi main hai tare vitamin A sigi example ni ko vitamin A in plants ma se retinol na phange in animals vitamin A ko adu magi haksang da magi metabolism se khara
ꯐꯖꯅ ꯊꯨꯅ ꯆꯪꯖꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ absorption ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ utilization ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯣ high quality ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯁꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅꯤ bio availability. All right, thank you, madam. Aduga, akhoi samaj sida thajana bi myth saigadra taboos haigadra saigi almost yung khuding halaman pali ko nang miroling manungda masi chaba yai masi chaba ya de se phadigom chadi mai hing kai ga na tawba ko adagi akhoi gi awathabi asangba charadi maybe chances of angang se kairak pa yai ga na thajana riba mayam se masi matang da kharaga thambiyu ba madam. Myths haigadra food fats and fallacies and susmaina su high myths su high usually pregnant oiba khatangi su nate angang oingai da su si pizaba yai adu su dum lei adagi lactation da su lei pregnancy da su lei hojiki panbi kriba awathabi haire awathabi sida asang base ma se proteolytic enzyme khara yawbanina magi embryo du horen kai bi yai haibagi adugi risks to low the naba adagi mu ngasagi herbs say very strong herbs haitari ko mo herbs condiments and spices ta su singe da fadi gom sing se herbs sing sigi magi kaino se khara phytochemicals ki kaino se kitang high oiragadi magi atopa digestion da kitang hamper toba atopa ꯊꯕꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ availability ꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ as it is ꯃꯥꯁꯦ vitamin C ꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒ during pregnancy ꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ during lactation ꯃꯥꯒꯤ systemꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯣꯡꯂꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯖꯅꯗꯦ but si mayamse thamkhraga akoina myths mayamse yam yengubagi su thoidokna darkar leite na khalle kagino da mana ngasai gi it should be about portion control it should be about balance it should be dietary diversity makhal sagadabani haina admain thamjage. All right, thank you, ma'am. All right, am ngai sare mathang asidi madam pediatrician degi ngasai gi angang amasi pregnancy matam sida mama sina malnourished oiba hadi chinja watpagi problem si thingna gragadi angang sida kadai phauba sai solangai oiba sina chingbagi matang da katang thambiu ba doctor de yan pregnant oiringida hojik khoi midam su takpi re chagadab sinjak mayam si kari damakta darkar orino haragadi magi nutrients mayam se maintain tongna ba kogi macronutrients harga carbohydrate fat protein se leire micronutrients harga vitamins and minerals asi mayam si vitamins mineral maroi na macro si dum makeup tawgi bas chapa male frequency bi yang kanda adu micronutrients ta yam maroi na kogi pregnancy manungda yam maroi rise iron si mirombi amana chagadab si 27 gram per kg da charaka duine ba ado iron si ka gino yam darkar oiri no har ka dinga sagi cognitive function in angangi ayang brain development to hoi aduga pokla matung da su school link to pa kholak pa to kana su cognitive function se si adu dai du da wala horaga di iron deficiency laidana mother si laidana angangi magi brain development to da effect play horaga di lifelong adum oibi ya ba. All right, angang sida and under micronutrients koi vitamin D have sulere ko along the calcium si pregnancy the manung da sadu ji 1200 milligram per day da sar ka doine ba adu calcium ala kan da di angang da kari sok ya kan da magi bone development se minerals and bones magi development se si walak na gai angang gi growth intrauterine life punung da gi hongna magi growth potential si dum leijara bane ba angang china cha ko du se adu si walak ka doine ba adagi folic acid sai folate hairise sisu micronutrients amani ada si wa la kanda koina mirom bi da pijai folic acid tablet folic acid iron faina dum supplement dum piri ko adu kari gino har gadi folic acid sina mu magi ngasai gi brain development proper brain development in the nervous system development spinal cord development sejda yam darka oeba kai gumba folic acid deficiency si mother da leira ba adu ta gadi angang se magi koi neurologically koi spina bifida kaina koi young len sarudo
bagumba Oh. meningomyelocele kaina koi meninges brain ni covering je phajana form tawdaba Hoi. smain tawba the cleft lip kaina haiba Hoi. pellet ka haise nervous system along with other any developments ya sida solapa aduna micronutrients as well as macronutrients ya pregnancy or hindi yam phajana pijagadaba ne ba weight gain se the any malnourished even before ngasai pregnancy or so anemia in adolescent girls idana yam lai ko ko program so yam Hoi man. adu anemia si adolescent oidingi di yawna mama sina sum anemic oira chalaga heng lu hongaba matung da su anemic dum oidoine ba then pregnancy di additional ko iron supplements mu darka oira ineba asmai tawna lifelong adu sum satharaga di angang mana polkadari ba angang seida overall growth habdi my physical growth wangba lumba adagi koki size mayam am lekre ko aduga mental function da IQ cognitive function concentration power memory singma mayam si solka to ineba not only that emotional development emotional quotient haina so lady ko haidi mana angang na sum irritable waraga angang du iron wat padagi mama du iron wat padagi angang da so agi adugi effect lakna irritable sum waraga di mama ga machai bonding si wala an emotional bonding wala ka do ineba smain tawtuna makana malere dagi even iodine deficiency pregnant oiring da mama na pregnant oiring da iodine deficiency leradi hypothyroidism tawradi brain development to again masai maroina mental function da prefrontal lobe na brain gi ko mamang tang base sai jam so eba aduna angang si mentally retarded oidoine mentally retarded oiba magi IQ si am nemba ado it is a preventable natra mani adi mama aduna iodine deficiency la hindragadi baby cannot have that mental retardation preventable mental retardation di one example am haira panganda iodine deficiency neba iodine deficiency especially during mother congenital hypothyroidism in angang da at unung dagi hauna dum wala pasina popa kanda su dum wakpa asmai tawdana phajana mama gi nutrients se CMP visit darkar overall growth and development of a child all right so nutrition se sukimatik important oiri the gima nama sing equina common in a chanari basing matakta mama sina mama oigadori basina yamna precaution low bataba supplements sufficient amount chahobataba seasni doctor na aduga khajiktang makha samdajarakpada khigi folic acid before pregnancy or during the pregnancy plan haibatare ko asi nattaba chaba phai haina khigi commonly available oibada doctor na kari kari de suggest to be yai folic acid ayamana diet major diet B complex yawa meat kumbase gi ayama oire B complex and folic acid se ayamba even iron su ko red meat gi yam quality yam phangi hai ko smai to na meat ki portion meat to phangdragadi ko dairy products adum chawi yai ado folic acid yawa gi tongana ko si makta da folic acid sigi diet da myren da yawi natraga kano da yawi la podi highway wa na tabida vitamin B12 yawa sing sa yam na folic acid yawa ne one of the B complex kano group amane ba aduna koi folic acid gi da magta di red meat che red meat oi bi natraga koi protein yawa yam the protein yawa plus koi egg ki yellow portion ko yellow portion yolk bi yolk to adu su oi bi aduna yam darkar oi adubu naturally koi daily requirement da additional pregnancy darkar lebina supplements absi darkar oi okay aduga amana madam khoi folic acid ki role se ma se khoina tajabada even long before conception angang conceive to de ma plan to ba how dringai mamang da gi bawba ai ma di oirani ai base ma khale maybe next year or another 2-3 years ta asidagi hona ma se plan to ba darkar oira bra darkar oi base aina haing sa haijagi bado adolescent girls oi ni dagi okay nupi macha hek poko dagi dum hobi ba yare magi balance oina thambi base kaina mama oira kadori bane bana pim sa kadi mase adu not only before pregnancy da I 3 months the policy chani after 3 months I will try my this in pregnancy plan adu gi wari din oira roeba kaina da some misunderstanding khar libidi ai ta we haidana ko adu as a person as a to be mothers mama oidori bani na ma fit in everything not only folic acid yes B12
vitamin D, calcium, iron, zinc, si mayam si micronutrient mayam se fajana fit oiba ma darkar oiba aduga akoina pregnancy concept tawre pregnancy tawra matungda at least first 8 weeks hai ko part 8 weeks da ngasai gi si manung sidadi yari gai another chemicals medicine will be vitamins will be do sagum chen hai ba and there here tendency for miscarriages will be some chemical reaction to ka natural oina mana masana fit oina lejara ga di natural oina first 8 weeks is the organization ma placenta da nap horokpa organ for organize the horokpa si matang sidati ki hai ba natural oiba diet oina to ga then we can start supplement. Okay, thereafter. All right, thank you. There hauji angang sis pregnant mama gi pung da lerambadagi mama si delivery tawre. Since like the aina it's about breastfeeding matang dani ko. Angang si delivery tawre aduga kayamu yam thuna mama sina khumlang pithak pa ho pa ya ka take masika thamiram. Yes, yam summe koi maroi na hojati mode of delivery se makan ere normal delivery hai ma the cesarean section hai ma smai tawdana adu maroi na normal delivery da no issue adi immediately after within 1 hour da pitha ho dong ne ba Hoi adu we ba SCS cesarean tawraga su koi cesarean tawda changi se 30 minutes to 45 minutes ka ne ba duration magi angang pokpagi procedure se adu 45 minutes de puthorani adu within 1 hour sa angang do breast feeding ta hogodong ne ba adu tawraga di within 1 hour golden hour hai ko ko si hour si manung se sida angang si kano to ba ho si kari maram gi no haraga di angang si mami manayam chingba si timing pero che ek mamagi kano ta gi thoropagi timing che yam active oi mamagi sucking swallowing sak tawrani swallow tawrani ko asi yam active oi ba na tam babies kini ko haidin se ko gi mapung pha ba angang amagi aduna yam active oi ba adu matam si oi bani na akoina breastfeed tawdana it is quite successful lifelong successful haibadi magi akoina 6 months exclusive breastfeeding hai ko adu adum successful oi doine ba adu da tahota daraga di masai gi mama do another issue mayam ma family gi ama haijalani thokte haijalakpa dagi mama wari haijalakpa smai tawna dai angang do su masai gi nutrients angang gi nutrients placenta gi through the umbilical cord ta thangami ne ba adu ba koina umbilical cord ka thalaga angang je po edana po kan je da ma si nutrients ka je lakada ki ada nutrients la ko se within 1 hour supplement or my growth effect oi do ni adu natraga di nga sai sum angang do mayam si angang si haraw kari ba pamaga 2 hours 3 hours pisak tan lebe yawe ba engda pisak ta ba mama ge su natraga anything adu mai targa di hypoglycemia angang si magi sugar calorie je low oi dana ma sa injilak tan hypothermia tawsal tan calorie maintain metabolism se effect or pa yawe ba adu na that is the reason akoina within 1 hour ta mamai khomlang pithak piu hai se adagi koi han ba first 3 days colostrum hai dana to iko anang ba yellow color di see it is very rich in vitamins minerals aduga immunity me am koi IgA yaw ba the living cells yaw even leukocyte hai koina ko living cells adu dina leukocyte hai sina immunity si hengal halaga angang do protect tok doine infection protect tok doine aduna koi fast 3 days da colostrum pitapa within 1 hour magi hobi ba haina smaina lay adu iragadi sagi cesarean section da angang si delivery tawragadi ma se magi physical mama se unable kitang comfortable oidabar si se within those 3 days da pitak horagadi dum safe side da oiri prangang se mama gi breastfeeding butha di safe side ne ko in any days da adu bu cesarean tawraga ngasi on the table bhago dum pitak pa cesarean tawringi manung se in foreign countries koi atopa lamdan dina cesarean tawringi manung da angang si just coat ka khala matung da just clean tawk thoga mama gi breast dum thambi okay support nurse na support tawraga yes just like that ma angang do po ani po matung puthoranga akoi family member na traga health personnel adu myam sina na adu support tawraga ma hip chanu tum hip hagot pai daka oi diko hip ga dum side na tang 35 degree 40 degree da support awiraga na adum pitapa adu araga di mami mana singin de bitau ga di mama da su magi bonding se ai angang se ai khumlang je lawre ko haibi wakhal lon da chap thok chaba am su yaw doine aduna jiki 1 hour sham crucial oi ba okay so be it cesarean oigera normal oigera as soon as possible best within 1 hour is best yes all right thank you aduga
makha tajarak do ina ikhuina exclusive breastfeeding se masigi si mama se sagi working mother oira hoi so asi wara gadi kamai na to buta yes yam chumme hodi kidi khoi government ki site gi maternity leave ina lei ko hoi asu government manipur government gi su 6 months ti pha phangre aduna exclusive breastfeeding tawda thoina wadre hena khoi lawnare Hoi. adubu private sector na tawba private sector na tawragadi 1 month 3 months ada karo haidoine ba Hoi. adamai tawragadi adugumba working mother gi damakta di policy ama muk lei ba breastfeeding promotion network of india ina khoi kan organization ama lei ko khoi manipur gi su bi pa maina lei ko manipur gi oina aduda adugi guidelines ki matungina khoi working mother si kamai tawgadagi da ma si thabak chatore pung 9 to 5 job chattoini ado before 9 si mamang si da angang si magi 3 months oi bi ai ko adaida ma si kharanganna pung taruk pung manga taruk sai da hawala express tawiramba my milk se express milk aduga mana chalam dai su pitha amba aduga express tawbasi akoi ahum koi tenkot macha ahum da tawi oin hai ko ino 3 pits darkar oi deni ma chalingai da adi every 3 hours pitha aga di 9 hours even 6 hours 6 to 9 hours di adu mi ai dana adna 3 katori da express tawra thambiram doine ba katori number 1 katori number 2 number 3 na number 1 sina ahamba pitha ani ma chakar matung second gi time da number 2 pitha ani mai tawdana mana halapa kanda head halapa ga 5 PM da hale within that 9 to 5 to 3 pits phangane ba express milk sina aduga head halakpaga mana was tok thoga adum pithakadoine aduna there will be no issue adubu patience darkar leba mother gi patience is ka darkar leba mana express tabusi kayam phajana tawdoino kayam thokadoino kaina adugumba wakalons ni koi family support yam change machine kum su thobra madam sigi ko yes breast milk extract to tawdi koina kwai phabadi koi manual expressions okay hoji koi hanadi koi syringe pamnaga tawba syringe naga tawba admai tawba express tawrame ba but hujiki di ngasai gi koi mechanism se loin khange sangom se kadai lei se sangom lei se koi gi areola na go se si makha da dak khara saw chaw dak lei ba dai da collection tawra lei ba aduna adu khangabani na koi na express tawba kanda adu gi area da express tawba kanda sangom se pura koi gi kodi haita san daga thokko flow se very good aduna successful or cannot or yaita agadi sometimes how to express have so khang bata adu lactation counseling to ya mother na any issue magi kano leiragadi koi gi health center salaga lactation counselor lei ko adu da tawraga ai cha se ai di changom ai na ta di pitang inde ka hargadi we are very grateful you know the advantage and disadvantage mayam ma leibanina breast milk ki sigi matang dang sai gi breast milk se extract or thambagi matang chi madam mama sina sai 9 to 5 si work tawgi masi kamai to mong da thambira thamgani magi breast milk se breast milk se express tawraga koina normal temperature room temperature da 4 hours thambaya 4 hours aduga beyond that adu di refrigerator freezer compartment nataba sumnagi freeze da 8 hours adum thambaya 24 hours how yai but minimum 8 hours se adu adum freeze adum thambaya aduna ahan bagi do within 4 hours adum thakrani dana the remaining ani kotori ani do adu di 8 hours to freeze adum thambaya adu warm up tawraga pithakadra angang sida aing badu dum pithakadra yes warm up to why se ka mai da thangat pai ka sudar ka di oide but koi temperature the room temperature por kadaba freeze manu de lok thor ko do ki natural room temperature de por kadaba mai yoina tharga san bai da ka oide natraga di mai tharga di du yaura vitamin C vitamin khara di mang inhibit tawgrane ba yes aduna room temperature dum por kadaba okay Taiduda ngasagi breastfeeding excrete tawba lokthokpado irai laibada khoigi syringe asauba se akhoi personally ni ka tawise aduda asaubaduna khoigi nipples ki sida se tawraga yam laina syringe changau chingthoga na yam laina excrete tawba yai aduga khoina hojiki breastfeeding se khoina store tawra thamani aduga khoina mase kitang ising asaba tenggolamda thamedana aduga mase ngakang lumbu sahanba pra boil nung time da effect laita ba just akoina patram da hapni tengo lam ising achobana makha thamagana tang lip warm water hade khogi body temperature da laga admaina tum pithak pasu thuna body room temperature da thuna lagna na ba
ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯥꯗꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯦ yes 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 ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ or maybe family members support ꯇꯧꯔꯤꯕ family members ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯏꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯀꯕꯨꯛ ꯀꯕꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯏꯜ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕꯁꯤꯅ ꯕꯥꯎꯜ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯊꯝꯃꯦꯗꯅ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯣꯡꯆꯨꯞꯇꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯝꯇꯪꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯇꯜꯁꯦ ꯕꯣꯇꯜꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯛꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯕꯣꯇꯜꯒꯤ ꯍꯖꯥꯔꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯡꯒꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯆꯥꯃꯁꯇ ꯄꯤꯊꯛꯑꯦꯕ ꯑꯧ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯕꯣꯇꯜꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯕꯣꯇꯜꯒꯤ ꯍꯦꯖꯥꯔꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯀꯦꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯕꯣꯇꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯕꯣꯏꯜ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯇꯜꯗ ꯅꯤꯄꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯀꯣ ꯅꯤꯄꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯃꯥꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯍꯜꯂꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯅꯤꯄꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯈꯪꯕꯅꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯣꯇꯜꯁ ꯏꯠ ꯁꯨꯗ ꯕꯤ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗꯦड in any case aduga katori glass any chamas ko adu adum sinnaba adum kaisu kai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯥꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯕꯣꯏꯜ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯆꯪꯒꯗꯧꯕ ꯇꯦꯡꯒꯣꯠꯀ ꯆꯥꯃꯁꯀꯁꯦ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 10ꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ 5ꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯔ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯧꯍꯜ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯉꯅꯦꯕ mane sawanbadu da ngasai problem se chemical mayam ama loss to bodu aduni ba ꯃꯥꯅ problem ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯝꯃꯒ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕꯗꯨꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯔꯨꯝ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗꯣ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ okay aduga breast feeding si mama sina exclusive su tawgre aduga angang ji chawkhalae aduga how long kay angang sina chahi kay phaumai di mama dagi akhoi breast milk se or breastfeeding process low thok pi da se advice to bi gani hoi ada aina si tang da hajaningi se breastfeeding si kargi namakta up to 6 months exclusively high no ai se see again related with the growth and development of the child mama angang chawbi angang si poku 3 kg lumba se ayang tha taruk di kg taruk khai lum doine tari lum doine adugi weight si gain tabu se mother milk is sufficient no bada 750 ml ma thoe up to 6 months then after 6 months adi asai complementary feeding horo ani dana hoi aduga complementary feeding as term si koina complement to the breastfeeding haibene ba bijaga the report of semi solid or solid or aduna complement to the breastfeeding haibene breastfeeding will extend up to 2 years minimum 2 years minimum okay ada akhoi yamwali akhoi government ki kanu ge national family health survey matungina percentage se yam nemi akhoi mana extended up to 2 years phok lei 50% yau deba aduna 70 kanu up to 1 year for 70% adum khoi na sudum khungang da kaya koi wasanda ko adubo minimum 2 years for pitakani because it is related with the brain development masa hayibdo maximum brain development se up to 2 years for me and as long as mama na pami gai chahi hum baw mari baw manga baw takte as long as thoi he dum pitakadi but minimum should be up to 2 years okay adaita amusu thazana bi haigadra amasu dum ta jai angang sina queen mama gi khomlang se thaktana leiraga di like chawra matungda maybe 2 plus 3 plus 4 plus desa angang gi mouth cavity si the deformities developed or as angang si di growing stage or bana developmental stage tum leiri banina sigi matang sina kamai to sida di ngasagi angang duna breastfeeding tawji kari no che reason namadi lei doine ba hoi madi just for pleasure ki ne ba marom da haru di up to 2 years beyond the hoi 2 years pau di complement oina pibani ko hoi 2 years ki matung dagi di ya hoba khopa ka do mayam lakpa khulapa to jida akoina mother na dum train to ya ba lepna ba adubu thakning ba khara pleasure gi adum thakpa adu gumada allow to bi haibe wani otherwise my growth ki damak di development damak di da kadi oidra okay aduna like atopa food supplements or food complementary food may am da ma hand over to given na phare ha yam sang na pithak pase advice to bitra complementary food and breastfeeding up to 2 years and after 2 years the family poti cha yang se fajana koi ngasai meal 6 years pau gi ni ko koi gi keno se nutrition gi program se the as appropriate frequent meal frequency the food diversity minimum 5 foods yawadani the acceptable diet oigadabani and sigi mayam sila ne badati
adagi hairiba matamsida amuk angang si masa saring khalase angang masa sabada amai sangom pithakanu or mama se masa naradi khumlang pithakanu gana thajana bisu leiriba si matangdana kamaina yengbi bage akoina reason for magi masa sabadu khangdokpi tare magi masa saridu karigino ma chumnagi just lok lahau toba diarrhea toba kadu adu orgadi we can continue dun toba kaim kaide okay paracetamol pitak pira loy kai no da mama yi khumlang du tha kanda fever hengat kani haibagi kai question ji suk lai leite mother gi khumlang du na hena supportive infection control mayam la ka doine ba aduga ngasai gi mama naragadi mama nai du karamba maung laina no for example maji cancer tawurga chaba hidak chaba ko padu morgadi yes breastfeeding should not be done okay and some conditions mama ni kwa hidak di radio iodine thappa gumba ka doba hypo koi thyroid loktoki bagi adugumba angang soka da boy di koi thakan hai otherwise even koi ICIB mother si ICIB positive oira fauda mother can choose magi ai breastfeeding tawningi haibase choose to yai ba but some counseling adubudi khar tawtare ko aduna as far as possible mother's milk should be given to the baby okay piba ya taba area diagnose so fogana yes ama oira ba yes okay yang mai jai mathang sidi amuk ngasai gi doctor na exclusive breastfeeding tha taru phawbadi mamai khumlang khak tamak pithak se na thambi gre ko oji angang se tha taruk surak ba swaida angang si da ekhwina atopa chinja darkar tarak bagi maram siam akoina complementary feeding haina akoina different khogi tongan ba khogi winning food sida complementary feeding se tongan ba monda magi dakar oiba magi sahi dugi matung ina khoi 6 months to 1 year gi maina sida dakar ba magi protein kayam leiba carbohydrate dakar ba my fat kaya lei dakar iba sigi matung ina khoina locally available oiba haibadi akoina angang sina 6 months matung dagi di ma se saba hoba matam sida ahan bagi ma semi solid oina akoigi no akoigi locally available oiba koi mana masing sida tawraga hawai gumba yalaga akoina moise grinder ta aga magi sida magi nutrient dakar oibase si yauna akoina semaga magi nomada anira ahum lokuma pijabiba in addition to kaino sida breastfeeding se tawna adagi akoina mama sigi anga je thabak ka ba khotpa oiragana akoina marak sida akoina khoigi laphoi gumba ko asina mes tawraga akoina khara dom pijabiba aduga akoina yari gai de nomada khoise masi yamdrabada akoi locally prepare tawba akoina mix oiba cereals ne pulses ne oil sise sidai sida akoina nomada mase samas ani kuma 10 grams kumba ko tawraga akoise 3 times kumba magi dakar oiba nutrients se phangna bidamta akoina locally available winning food se akoina same mase complementary feeding oina adudagi akoina mase sahi ama mo hengal aga tardi akoina mai anganwadi center da su ama su akoina hojikti millet base oiba ko millet base oiba akoina mawandagi diet mayam ama millet sida yamna hojikti yamna nutri cereals saina hojikti magi millet base oiba akoina product mayam ama develop tawre sida angang da history oina habide akoina ngasagi rice pijarambado rice ki krisi se one of the important akoigi magi supplementary feeding oina akoi anganwadi center da pijarisina sida akoina rice dagi awat pa nutrients siga akoi hawai dagi phangpa nutrients siga akoigi seasonal oiba vegetables se sika mix oiba matam da anga dugi somehow magi nutrient requirement se phangba ngameba adeda hojikse mo kari tawrage haibada akoina millet se sisina mo magi nutrients se hena phangba sida akoigi nutrient oina akoina ngasagi rice dugi mahutta akoina millet ki lai ragi sorghum gumba se mix tawrkanda moigi hojike halwa oina ko adagi moi sop porridge saina moina thongbiraga chini sango kitang hapiraga chini di am hapidabida ado mase marakta complementary feeding oina ko moise amana pibiba ade no manas akoina mase base akoina kano tawtare menu plan tawgi tare ngasi di akoina history oina pijabiraba kaigino moda taste sisu different taste se pijadoni thum yawbong pijadoiba adudagi thaw yawbong pijadoiba adumaina de nongna sangom oiba aduda akoina dalia leire ko sisu amaro oiba khoigi angangi supplementary feeding makalamani adagi akoina hoji millet ki kheer ade upama adagi akoigi angangi different akoigi keno oina halwa oina se millet agi hakta hojikchi kaigina da mai se millet sina akoigi yamna nutri oiba cereals oirabanina si pijaramatan angangi darkar oiba
protein vitamin minerals मैम से मागी according to age की मतुना मासे develop तौदना मासे दरकार से फंगबा ngam है ना अखोन research study अखोन production सिदगी अखोन analysis तौजरगा अखोन मागी proximate value लौथोक जरगा यंगजेमा तमदा अंगांग दगी age की मतुना मंगोदा दखाना बसे फंगबा ngam है बा अतु जो कोई supplementary feeding पिजबा मतम सिदा in addition to mama की breast milk si mata akoina mase saurpa age ki matuna mas anira ahum lakti pijabiyo haiba aduga akoina mama gi khomla se thakpa matungina matungda akoina nomada mogoi se akoina locally prepare oiba kaithene select se laidra bhavta akoina akoigi how akoigi cereals tana akoina rice powder se semaba pulses tana akoigi hawai ma kano bengal gram powder se tawraba adagi oil sidana akoina badam se lawredana akoina ratio da 1:2 into 1/4 tawraga akoina powder sema thambire kokta diba da tongana adu tawra matung sida akoina locally available haji palak mana adagi hawai thrak maru मोसे तौर अखोना ग्राइंडर तौर माई मही से सुमतोगा ngасai aduda mix tau tadi mate multi monda nutrient dense oba monda diverse variety se phangma ngameba sometime akoina kaino su gajar so hape gajar se amuk yam hape ya de kaino da akogi vitamin A C magdi makhalani ma se phabasu phatabasu ani laibanina khoni yengaga akogi kaino se su ngasagi gajar se so hapaga ngasagi magi puree mahi semaga akoina ngasagi cereal सेमई मोंगदो सिदैसे रम हप्सन बिरा मागी न्यूट्रिएंट्स अदुकिमेटिक डेंस ओइरे अखोइना सिसे अखोइना ऑलरेडी प्रूवन तौरे अखोइना एनालाइसिस तौरगा अंगांग खेदे पिजरगा अंगांगी हाइट ग्रोथ से येंगागा अखोइना आईसी अमागी ग्रोथ चार्ट अखोइना मसी तौरे कंपैरिजन तौरगा स्टडी तौजरग्रे अदुगा अखोइना मसी फीडिंग तौबसे अखोइना विलेज खराददी ऑलरेडी अखोइ कनो तौजरग्रे अदुना मसी अदुकिमेटिक कानाबा यामना सु इजीली अवेलेबल ओइबा अखोइना कनोसे सेलेक्ट कथेंदे लेद्रबसु मसिना अदुम मोइना साफ तवे याम दरकार ओइबा अदु याम हाइजीनिक सु ओइबा युमदसु सेमजराबको अदुमाइना खोइना मामा होइना अदुकि माइना सेमगा मै सप्लीमेंटरी फीडिंग से अदुगा खोइना सप्लीमेंटरी फीडिंग सिदा अखोइ जे अंगनवाड़ी सेंटर अंगांग से मोइ सिदा अखोइना कइनो से अखोइगी सोरगमगी खीर गुंबा अदुगा मोइदा अथुंबसु ओइरे अदुगा न्यूट्रिएंट्स से प्रोटीन से अदुकि मतिक वांगे को कइम कांदा खोइना माजे चीनी हापा नतब गुड़ हापाबा गुड़ से आयरन याम यावे को अदुमाइना तौदना खोइना सप्लीमेंट जे डाइवर्स ओरगा मोइना अमदगी अमदे न्यूट्रिएंट्स से हेंगल हलगा मागी न्यूट्रिएंट मागी फंगन बसे सिसु अमा ओयबा अदगे उपमा हैना खोइगी लैको सेजे सुजी न सेमबसे हजदे सुजी सिना सेमसी नतबदा अखोइना मिक्स वेजिटेबल मैम से लोइन यावरनी पालक यावनी हवाई थ्राक मरु यावनी गाजर यावनी सी तौरगा खोइ गसा सोरगम से कोइ इपाई पुदे खोंग सनान से सी सिना तौरगा सेम मतबददी अतुकि मति मोदा न्यूट्रिएंट डेंस ओइग्रेबा अदुना मंगोदा मागे दरकार बे न्यूट्रिएंट्स से इरा लाइन तुम फंगबा ngam अदुना खोइना ममा मपाना खोइना सेमबा साबगी मतुंगिना मागी दरकार बे न्यूट्रिएंट्स अदुम फंगबे अदु खितंगदि ममा सिंग एवे ओहनबम संगी हाउ टू प्रिपेयर तौबा मा खोइना मोइदा दरकार ओय अदुना खोइना मासे अखोइगी अदुना खोइ लोकली अवेलेबल सिसिदगी खोइना लोइ सेमजरगा अखोइना इसागी इसासिदा दरकार एबा मागी एनर्जी दरकार एबा प्रोटीन दरकार एबा मिनरल्स दरकार ओबसे अखोइ अकोइबदा लेबा पोसिदगी लोइ फंगबा ngam अदबो खोइना अवेयरनेस अमदि पिबा मथौ ताइ हाउ टू प्रिपेयर अदे कमाइन स्टोर तौनी कमाइन सेमगदी हाइबसे अखोइ न्यूट्रिएंट लॉस से बिफोर आफ्टर कुकिंग लोइ लेका खोइना वाश तौद्रिङैदा अखोइना मपुमना सामगनी थोकनी पुनमक तापिरगा अदगी खोइना के दुमाइना तौरकांदा खोइना मखन मखन सेमगा मै सप्लीमेंटरी फीडिंग से अखोइ अदुकि मतिक याम डेवलप तौजग्रे आइन आसीडियस सु मयाम हम रेसिपी पिजग्रबने हाना याम नुंगाइजरे अदो आइना खंजनिंगलिबसे अखोइगे ngsaigi madam na pulse sama hapagi bengal gram example pb ko so instead of one single pulse na tabi the khina multiple varieties of pulses introduced over the yabrang say amount to the control the thambiraga ko like say masoor khangde moong dal khangde or bengal gram khangde arhar khangde atopa multiple pulses hapadi अदैदा खोइ अरहर सिदि सिजनदि अंगांगी खेसी हौबदा सु खोइ अरहर सुंगा भापते बेंगोल ग्राफ सु सिजनदि अंगांग खिसरी हौबदा हवाई मुक्तंग सिजनयबा हवाई मुकमुक सोरिगदंग अदुबु अंगांगी विनिंग पुसेबा सिददि बेंगोल ग्राम गी तोंगान बमागी न्यूट्रिएंट अमा हेलिबा अदुगी दंगता खोइना बेंगोल ग्राम से मै पाउडर सेबदा सि सिजनयबा अदुगा खोइना खिसरी सेबा मतमददि अखोइ हवाई मुक्का मुक्सोरी का सीजन है बा अदुगा खोइना हवाई मुक्ता फंगदबा पोसी
राइस फंबा अमु यावबा राइस यावदबसी हवाई मुक्तों हवाईदों फंबा अदुना अखोइना कम्प्लीमेंटरी फीडिंग दा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैनो से खिचड़ी सिनेबा अखोई अंगनवाड़ी वर्कर सेंटर दसु पीरिसे अदे अंगनवाड़ी सेंटर से मयामने पीरिसिदी ओनली हवाईदुगा दु ओला तुए अदु बखोइना हौजिकती मिक्स वेजिटेबल दा कैनो से अखोई पालक से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ आयरन ने को अदुना पालक से अखोइना हाफल्ले मोइना मही मसा चानिंग दबाक अखोइना मही से सुमगा मही से हाफल्लगा दुमाइना तौवे को अदुले अंगनवाड़ी सेंटर दादी मोइना अदु मसेनबदो खरा कैनो तौदसु अखोइना मामा सिंसे एडुकेट तौदारदी मागी गुड कैनो से डाइट से सप्लीमेंटरी फीडिंग से अखोइना हजिकी हाइबा रेसिपी से तौर हॉट ट्रक मरु खरा हापगा गजर खरा हापगा मामा ना तौरगा सेम तादे अदुकी मतिक फबा अखोइ न्यूट्रिएंट डेंस ओइबा सप्लीमेंटरी फीडिंग ने in addition to breastfeeding up to 2 years de amaru oeba adu sidai se akoina yerum sigi yerum introduction se masina kamaina to ying pi kan yerum sidi akoina dom pizza badi pizza re dom ko adeda akoina mane yerum ama pizza khadi 1 gram of egg sina magi dakar oiba magi protein sidi phange ba angang sida aduda yumda de dom pizza ba yai angang si adu anganwadi center da di yerum am pizza ba se moi budget yam sawe adudana akoina high se 150 gram gi egg ama sina akoi angang amagi nutrient dakar oiba protein sidi phangba ngame ba aduga moi digestion so dom ngame angang da di ko aduna akoina meat kumba sidi ke angang da di ke pizza na de ba aduna yerum sidi dom jai the yerum sida amuka sagi white si pizza gadra or the yolk part or mixed or pizza gadra madam angang da de dom yolk su dom pizza all mixed a mixed da dom tawraga all right aduga magi sagi yerum si munbagi chance whether it should be soft or gadabra or well cooked or full cooked or gadabra kamai tang soft organ angang da pizza ba da lai aduna kitang soft er su kai di live se angang jina cha bada nungai bagira or magi protein availability is difference lay koina lay te to mata de yam nungai sare aduga ai khuina saigi yumda complementary feeding sing se yumda semja dore mama mapa koina awareness pirasu tabiri basing na oirasu yumda ai semage ai chagi se ready khogi ready to eat later ga su haidana semakadoriba asidai masigi guidelines oina simplest way da checksan gadabase amtang thambiyu ne akoina haijagadaba habo hojiki posing se phajana luna nana sembiba hoi adai mana sina gadoiba mana masing habadi ko akoina any mana vegetable ki juice ko masina ge haitari mase phajana laina tina paktaba mana maching sina biba adagi akoina gajar bu sina re adagi hawai thrak bu sina re akoina phajana mase digestion ngamna phajana boil tawiraga akoina puree gi mong da semba aduga mix tawiba adu itadi angang da digestion da su laire aduga manga kehani sijana bada angang da su yam digestion da su phare aduga mong da phajana sabu su hawale adu angang khara da di kaino se athumba se pam da ba yawe ba aduna akoina always akoina supplementary feeding sigi ko complementary feeding se tawu matam da athumba su aya pasu ani se dom tuna sakpi ga dawa hadi angarwadi se da khesri no mo pire no man halwa pire no man adu aina amtang haijarange khwaidagi easiest oiba khwaidagi laina paisa da su laiba khwaidagi nutrient da dense oil se kari no habada kaino se soyabin gi sangom se soyabin sangom se am laina sem ba su yare sangom cha to mati nutrient yaw re soyabin di poor man's meat hari ni ko larba mi gi meat ne hari ne ba aduna ma sidagi sangom je sumdokra ma gi arem okra ka we ko si gi sina angang gi cutlet sem bi su yare bora bu sem bi su yare habi mo am sadana angang gi anganwadi center da adudagi mo de bet toraga pizza su yare adagi anything mo dagi sem bi raga angang da pizza ma ta da magi nutrients atogi madi dense oi greba like pulp se akoni mahi sum dokra batung da lemak pa okra ka we ko magi posida halwa haur sa atogi mati ka haw gre okay adagi mo da sagong kitang hapsan bir ga haw ba angang na suyam pa adu da thang pa nutrients si angak pa ne haba apai khona sari sidagi thangba ngam ko nate aduna soyabin sa ina so hari ni mo anganwadi worker sing se da soyabin si sina matam su yang kan sang da grinder da tak thoga sangom da lok thok pirani 1 kg na sangom 4 kg muk thang jare pawan se da to emte adai lemak pa sangom da sumdokra matung da mai
ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯝꯃꯛꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯉꯧꯔꯒꯁꯨ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯕꯣꯔꯥ ꯍꯧꯔꯒꯁꯨ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯠꯂꯦꯠ ꯁꯦꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯄꯔꯣꯊꯥ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯇꯟ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯤꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯣꯊꯥ ꯍꯧꯕꯗ ꯃꯥ ꯈꯔ ꯌꯥꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯂꯛꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯖꯪ ꯐꯨꯗ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯅ ꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯩ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯕꯤꯔꯒ ꯄꯤꯖꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯅꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯝꯖꯟꯕꯤꯔꯁꯨꯀꯣ ꯃꯅꯝꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒ ꯀꯔꯠꯇꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯂꯥꯠꯇꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯜꯋꯥ ꯍꯧꯔ ꯄꯤꯖꯕꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯕꯣꯔꯥ ꯍꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯁꯀꯨꯠ ꯁꯥꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯖꯤꯌꯦꯁꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯆꯪꯗꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯁꯣꯌꯥꯕꯤꯟ ꯁꯪꯒꯣꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯌꯦ ꯁꯣꯌꯥꯕꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟꯗꯔꯗ ꯇꯛꯊꯣꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯛꯊꯣꯛꯑꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯤꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯦꯕ ꯐꯖꯅ ꯅꯪ ꯂꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯇꯣꯐꯨ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯅꯤꯔ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯇꯣꯐꯨ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯇꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯇꯣꯐꯨꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯟꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯆꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯆꯥꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯃꯤꯉꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯦꯕꯂꯞꯄꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯗꯤ ꯁꯣꯌꯥꯕꯤꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯣꯐꯨꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯅꯔꯦꯕ ꯁꯥꯎꯊ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯥꯏꯖꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯔꯥꯋꯦꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯔꯤꯃꯦꯅꯤꯡ ꯑꯗꯩ ꯂꯦꯝꯃꯛꯄ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯅꯕꯅꯦꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯐꯧ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯌꯥꯕꯤꯟ ꯅꯨꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯜꯠꯁꯤꯅ ꯀꯟꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯋꯥꯏꯖꯥꯔꯁꯤꯅꯦ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗ ꯏꯟꯐꯦꯟꯠ ꯐꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯍꯋꯥꯏꯖꯥꯔ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯋꯤꯅꯤꯡ ꯐꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯇꯨꯋꯔꯗꯁ ꯗ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ICDS ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯋꯦꯗꯔ ꯆꯥꯏꯜ ꯏꯁ ꯃꯥꯜꯅꯔꯤꯁhed ꯑꯣꯔ ꯅꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯠ ꯑꯣꯔ ꯋꯦꯠ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯖꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯁꯤꯗ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤஷꯤꯌꯔꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯒꯤ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯍꯥꯎ ꯏꯁ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯕꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯕ ꯎꯖꯕ ꯌꯥꯖꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯤꯇꯦꯛꯇꯤ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯂꯦꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯥꯜꯅꯔꯤꯁhed ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯜꯅꯣꯔꯤꯁ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯍꯣꯁꯇꯥꯜ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯃ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯃꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁꯇ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯩꯠ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯃꯤꯇꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯋꯦꯌꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗ simple measuring tape ama lauraga akoina mid upper arm circumference haina gi oyongi sigi maru soldier gi maru sidagi na khuning chiba gi mai si center si lauraga sigi kano si on doine ba mid upper arm circumference si on ba kanda magi value lejare value si normally it should be 13.5 centimeter wahidam neba up to 16.5 centimeter no 6 months tagi hawraga chahi manga pagi manung da leba ngang hoi aduga magi value si koigi kano 12.5 dagi to 13.5 kwa centimeter oragadi
under nutrition leirena haidoine Okay. the under nutrition haisida makhal ahum thongna mu khaide ko akoi si stunted haiba ma chawdam thiba height wat pase Hoi. magi chana ga daba sahi duga height to ko chana daba Mhm. nem ho se stunted haire adagi wasted haire ga na nga chagi koi malnourished typical kaino koi masal amta yaudaba yam khongkulai chuba kaina haiba yam masal yaudaba do adugo do no wasting hai ko aduga koi underweight aisina magi age duga weight chiga chana daba Hoi. asmai tan ahum chi khai de ado hojiki simple measuring tape se si sinaraga masi wasted oibra haibsi yeng ba yaiba the wasting oiragadi severely wasting adi yamna mayang kangraba koi malnourished oiragadi less than 11.5 centimeter the severe acute malnutrition han haisi Okay. koi ji NRC da su james ki tawisi severe acute mas yam thina oiraba acute oiraba aduga malnutrition adu 11.5 centimeter du het makada lalagadi any health center am rasalaga asi wasting je padana severe oire sima identify tawba yare adigi simple stunted oibra koi gi nembra mai ken wasi height say is yang kanda stadiometer hai dong sai koi keno na su wall da su dum tawraga koi centimeter lay ado akoi chart am disina tare WHO gi growth chart adum lay keno gi su dum le dong ne na khalli koi CDS ki su adai da mai height si chahi ga chana bra si yeng the stunted oiragadi chana dragadi kai gino haragadi ma chronic malnutrition ne mai malnutrition se ngarang dagi horop na teba at least 3 months before malnutrition hora abane hora bane ba aduna stunted oibra wasting oibra simple underweight sidi acute da lakre acute malnutrition da like no da diarrhea ma tor sudum underweight oibi yai gi kainu ma chaba thakpa da kitang solaga chu underweight oibi yai acute problem one week da dum handaba yai ba adamai tawdana malnutrition se koina community level da detect obi yai ba aduga somna kandana koi hospital base haragadi different level like re hojiki chart naraga stunted wasted underweight oibama micronutrient deficiency labra vitamin D deficiency wat pra vitamin D alagadi rickets haidana koi sarugi mayam problem mayam ma angang da leiba makut chak thokpa khongkon ba ko to mayam ma calcium wat padagi tawa vitamin D wat ri tawa azu oibra gi iron wat pra serum iron yeng bayai anemic oibra haisu koi hemoglobin check tawraga yeng bayai adai calcium wat pra calcium hosan da tawa yai samai tawtan micronutrient deficiency gi level na lakpa kan da di koi hospital base da detect tawa yai but in general malnutrition oibra oidabra haidi hojiki haito aganwadi sin da weight yang ba height yang ba aduga mid upper arm circumference on ba aduga in case koi normally immunization center ko health center mayam am lei adu immunization card su dum agi weight ki chart height ki chart lo yawni adu follow ta hondi sam da ka akoina sum thengna jabada amata follow tawba thengade adu follow tawdragadi malnutrition se karino ji khangaroi ba khara same imung amada angang ahum leibada mana kitang name madi kitang name mayam ga mandi haraga dum tokheba granted properly yeng de height to kya no weight to kya no age ga chana dabra mai si malnutrition la acute malnutrition la chronic malnutrition la haibase identify tawragadi adu treatment tawragadi magi potential growth potential se kana la kana brain development si da marwoi na hojiki hariba cognitive function the brain development si mayam se memory power concentration power lai chu tambada yamna darka ora pasing se prevent tawba yai kanum ta hapsage se ga madam gi se adeda smaina hoina malnutrition assessment se in a community tawtaragadi different groups na hoina kano tawe assessment se anthropometric assessment haidi hujiki metana haibi kibedo height weight at the head circumference hadi mid arm circumference adagi ngasagi adagi amana clinical signs and symptoms uba mit uba clinical signs and symptoms magi hair kamai tauri map ko adagi magi mid ki kamai tauri adagi magi skin kamai tauri adagi ngasagi curve bones mayam ju clinical dagi de hamba uduini adagi mo amana biochemical assessment analysis biochemical assessment adi hujiki ngasagi either blood or stool or any other kind of say sample studies that auraga ngasagi anemia adagi vitamin deficiency
ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯄꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯨꯠ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅꯗꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯕꯠ ꯏꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤक ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯗꯗꯤ ꯊꯨꯅꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯕꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯠ ꯁꯔꯚꯦꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯤ ꯗꯥꯏꯠ ꯁꯔꯚꯦꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯜ 2-3 ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯀꯣꯜꯒꯤ 20 ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 3 days ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯋꯦꯃꯦꯟ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯔꯤꯖꯜꯇꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯆꯤꯇꯦꯞꯁꯦ ꯄꯨꯕ ꯀꯥꯎꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝꯁꯦ ꯋꯦꯁꯇꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯦꯝ ꯄꯗꯥꯛ ꯄꯗꯥꯛꯇꯤ ꯇꯥꯔꯝꯃꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯁꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯁꯣꯔꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯖꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯨꯖꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕ ꯈꯨꯖꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯐꯥꯎ ꯆꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯑꯄꯔ ꯑꯥꯔꯝꯗꯣ ꯃꯦꯖꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯔꯠ ꯗꯥꯏꯠ ꯑꯩꯌꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯆꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯋꯦꯌꯔ ꯑꯦꯚꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯑꯦꯔꯥꯅꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯔꯥꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯇꯦꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯃꯁꯥꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ IC ꯇꯧꯕ information education information ꯇꯧꯗꯗꯤ ꯃꯥꯗ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏ informationꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ nearest health center or anganwadi center ꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ education ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ then she can detect ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ NIN ꯑꯗꯒꯤ ICMRꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯗ ꯗꯥꯏꯇꯔꯤ ꯑꯂꯥꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯐꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯚ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯨꯗꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯔꯤꯁꯤꯄꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯏꯖꯤ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣ ꯀꯣꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯁꯇꯁꯨ 3 ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯦꯌꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯆꯥꯔꯠꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯍꯣꯏ NINꯒꯤ ICMRꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯏꯐ ꯗ ꯃꯗꯔ ꯏꯁ ꯏꯗꯨꯀꯦꯇꯦꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯨ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯕꯣꯛ ꯍꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯝꯕ ꯏꯕꯦꯟ ꯍꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯝꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯆꯥꯛ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯔꯝꯃꯤ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯡꯉꯤ ꯃꯆꯤꯗ ꯀꯣꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯑꯣꯔ ꯆꯝꯐꯨꯠ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟꯅꯦꯕ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ introduction of processed items ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯄ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅꯁꯨ ꯀꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟꯁ ꯀꯥꯁꯨ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟꯁ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯖꯒꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯅꯪꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯄꯤꯖꯔꯅꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯋꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯁ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯅꯪꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯕꯤꯔꯒ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯅꯦꯛ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯋꯔꯛꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯀꯁꯁꯦ ꯀꯥꯏꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯪꯀꯜ ꯆꯤꯞ ꯆꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯈꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯪ ꯐꯨꯗꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦꯁꯦ ꯈꯪꯅꯅꯦ ꯃꯥꯏ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯍꯧꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯗꯔ ꯁꯥꯏड ꯑꯣꯐ
development negative side of development Malnutrition maruoiba factor malnutrition gi maruoiba factor amaneba khangna khangna si so ai si thamjage okay am nungai jare adu makha khachik tang samda pirak poina akhoi gi samaj sida kamain tawraga di malnutrition se khara phawdi address tawba ngamgani habisi kamaina thambi gani sigi se ngasai ai horak pakanda di panjagi ba male kenta changes ka hena darkar kaishu leite stick to the basics habidi sabham thopa magi ngasai gi balance ngasai gi table khoi gi thali makak haijaki bado describe to jaki bado ngasai gi tangkhai ama mana sagaduri se lunch pu oiro dinner bu oiro adagi mu ngasai gi sidaida tangkhai ma mana masing adagi wahai adagi mu 1/4 sina ngasai gi cereals magi tan oigera cha oigera adagi mu pulses adagi sangom silakani lots of fluids adagi mu nongmada divided ohen biba magi meals e hadi breakfast lunch dinner sina heavy ahum sina heavy oijaraga su marakta in between happy ba hadi one go da magi nongmagi requirements e one go da chakta loina sa ho hadi chak chaba haire ko koina lunch se nungdangi na chaklen nan haire adu ani sida natabida hadi ayuk nganta da early morning da ma kainom sabi ai breakfast matam da kainom sabi ai de breakfast loi raga mid morning da ma kainom hapai ai adegi mu afternoon snacks kaina ga lai se kaino da magi sa khau se hang cho hangandre adegi mu frequent adegi small quantities na kamai to gedeng magi metabolize so bakanda adegi digestion problem to bakanda so mana su magi burden du yamna handa halle magi kaino sida system da ado si manga hygienic adagi mu ngasai gi local foods and hai taragadi local foods da yam depend to haninge local foods se ngasai gi aina panjagi bada what khiba male khoi gi product se market ta leiri sidi mapan dagi lakpa su mayam yaure khoi gi mana masing hairaga su mapan dai lakpa mayam yauri aduna trusted tawdraba sadabadi yade di hairaba ko adu kai hai kari hai tare akoina yamna recommend tawbadi mi ki magi thabaki matung ina dingam daba yai but akoina while edible na khak lakadoise while edible da ding ngasai gi pot sing se hapte ba aduna hujikande di kaithen da su khara di phange while edible haraga chingkruk phange adagi kengoi phange huikhong phange adagi yaipan adagi anything ade chingman da hoba ade ching dagi putharakpa mayam simadi season to season magi kaino dugi matungina adumadi madi saira maroi habse khangbani na moi jing do yam phajana sabiba yamna recommend tawjage mana hangam do phajaba lik lauba kaithel dagi lerak ka do sharak pudi aigi hadi hujikanda di akoina su recommend tawbada hoi kitchen garden nutri garden kaino se pot to wera su khara thabiba adumaina tawraga isagi akhangba jaga dagi sabiba adu mayam do haijage thank you akhoi gi public sina sigumagi awareness se khatang wangkhalakpa matamda maybe malnutrition se khatang solution address se khara phawdi tawngam gadra sini thamiri si khoyam nungai jare madam ki question se ai loisalani hairaga loisan bangam tre khangjani gona sum yam laidana oh kisu gai di se am nungai ba mawong ne madam vitamin A supplementation se as well as iron supplementation se si bu khina how far or how long adum advice to biki to ino okay angang da di akoina 9 doses of vitamin A koi 9 months ki koi measles vaccination ta wodo ade horaga every 6 months ya vitamin A supplement se 9 dose yung jungo se hi manga chor ko dum yog doine ba 6 months adu koine advice ta adagi amana iron supplement se hojikti angang machani wondagi newborn ha se poga 6 weeks surakanda tham kai surakanda dum hobo yare the iron katana ta hoje koi supplement hai se compulsory angang je popodagi na chai ma paudi vitamin D se supplement tawada ba kai gino haraga di breast milk ta angang the breast milk thaptini admai breast milk ta yauri ba vitamin D gi composition se mangon da requirements yawangam de ba angang amna 400 international unit per day mana darka oye ba
Hoi. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯜꯛꯇ 40 international unit ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ Oh. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯠꯄꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯁꯤꯃ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ Oh. 400 international units per day da pidoi dagi iron sina from 6 to 8 weeks premature already 8 weeks dagi hai koina aduna traga di 6 weeks dagi dum supplement tawba yare the iron si whole 1 year tawdraga su 3 months ki supplement oina tawdoindana deficiency laiba natraga di deficiency lairaga di therapeutic dose tawraga koina admaina whole 6 months 1 year ina aduna traga di 3 months ki supplement dum tawba ya aduga vitamin A gi na uji haiba immunization da dum yawise asi kan 5 years fawa adum pigedaba All right. Amusul isal ko hay dore madam. Sidai ako'y na hujik sa junk food se. Trend. Say so madam sa thambigre ko mama dugi convenience ta pati khang na Maggie khang de or chips khang de bisali bane ba. Masigi matang sida ako'y kamay na yeng sige ako'y sama si buwan am ta thambi. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯪ ꯐꯨꯗꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯠꯇꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯜꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯨꯒꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯟꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯗꯤ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯅꯣ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯒ꯭ꯂꯨꯇꯥꯃꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯆꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯔꯀꯨꯔꯦ ꯍꯣꯏꯗꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯖꯕꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯣꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯒꯦꯗ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯪ ꯐꯨꯗꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯖꯨꯕꯦꯅꯥꯏꯟ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯎꯅꯕ ꯈꯔꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯇꯦꯁꯇꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯐꯦꯠ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯋꯥꯟ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯖꯪ ꯐꯨꯗꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯃꯥꯅ ꯁꯥꯖꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯀꯠꯂꯦꯠꯄꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯠꯔꯨꯠ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯖꯔ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯂꯛ ꯃꯅꯥ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯣꯝꯂꯦꯠ ꯁꯦꯝꯃꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯠ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯥꯂꯛ ꯃꯅꯥꯒꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯧꯕꯤꯔꯒ ꯀꯠꯂꯦꯠꯄꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯅꯨꯗꯜꯁꯄꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯃꯦꯗ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯪ ꯐꯨꯗꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯃꯥ ꯆꯥꯔꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ Hoi. ꯖꯪ ꯐꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯁꯤꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯦꯕ Hoi. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯚꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯕꯦꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯋꯦꯠ obesity Hoi sida excess calories yam lai. ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯁꯨꯒꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯒꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯒꯔꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯐꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯑꯟꯍꯦꯜꯗꯤ ꯐꯦꯠꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯐꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯧ ꯐꯦꯠ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ unhealthy ꯐꯦꯠꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯏꯅꯔꯖꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯒꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯪ ꯐꯨꯗꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯆꯥꯅ ꯆꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯏꯝ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯃꯛꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯏꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯍꯜꯂꯛꯇ ꯄꯨꯡ 5 ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯖꯪ ꯐꯨꯗ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯃꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯦꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔ ꯄꯨꯍꯟꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯥꯏ ꯔꯥꯏꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯚꯦꯂꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯇꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯌꯣꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯔ ꯅꯨꯡ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯗ ꯍꯧꯖꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯏ ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯇꯤꯐꯤꯟ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯇ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯪ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯁꯕꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯗꯤꯃꯦꯗ ꯂꯩꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯖꯨꯁꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯕꯅꯥꯅꯥ ꯁꯦꯛꯀꯨꯝꯕ
ko akhoi locally milk se tawraga yumda sembiraga ade fruit juice champra mahi gumba khara tawraga angana pama mong se mamana kitang sinjara su wara su ko angang si kitang tawra khona junk food se yarigi avoid tawiba ade hojite restaurant da satpa se yamna keno mo oire adun angang na pangda mong se khona yumda iban chicken ge akhoi KFC se khona yumda sajaba yare masla nusla yam hapta bida akhona leira ani mo de sweet ki corn gi powder do leira akhona semjaba matamda yumda semjara di moina happy masla me ga tharo aduna jang makti oidre haba aduna akhona yari ge ko homemade se substitute tawbiba adi yumda yari ge sembiraga ma junk food ki magi kaino se akhona magi health and development sida effect tawdana baidamta yari ge mama oibisingna masi tawbiraga masa se yam healthy oiba yam nation ama develop tawbada modi future generation neba aduna akhona yari ge akhona mase hotna biba mama hoina amta ka haijai junk food sana koina angang do oina sum focus to base angang natabada nasai pregnant adagi lactating akoi ngasai hokibdo hoi makhui su ne junk food sa base yade avoid junk food sana magi akoina diet plan piba kanda magi point to mention tawe adagi caffeine takanu adu bawba mention tawe ma iron absorption su wat ka doini aduna junk food angang khata date ahan suni adagi especially pregnant and lactation pregnancy and lactation adagi during pregnancy mana masa mama se na masa phaba means ngasagi khoina ngangna riba mayam complementary food adagi angang gi harise everything starts from pregnancy. Yes. Aduna pregnancy ki matang sida ma se phajana well nourished oi hoktar gadi the future neba. Yes. The future hadi development of a future society hadi healthy society. Healthy society means healthy nation. Healthy nation is very strong tomorrow. Aduna everything starts from pregnancy aduna basic sidagi tare. Akhoi kaino se akuna poster su semjai ko aina ICMR gi makhada ai yam kuina rimsa tawjarame si matam sida akoina food se iron rich food kind to sem akoina iron absorption se kari ne helan gedege habasi matamda akoina saksaba matam sida sampra gomba ma mayang sumjala sa se si ya maru ba mai iron absorption se mona increase ta holeba adage koi sa se caffeine yawe 1 hour before and after food se khudi yi aga utle ka aga before 1 hour and after 1 hour. So that avoid to kaya no iron absorption se mo hinder to hole hebo. Si maru ebe ne ko sa je ka than da saksam da also. See one of the factor ko iron absorption da adu sampra simbaga akogi magi kana akoi iron absorption se increase to hole ba sampra simbaga anything sa ba salata ni khangde hojiti ade hojiti salat sa ba matam da su akoina kari tawrage habada akoina hojik leba hawai gumba takhair hapa ade mangan takai gumba kari gumba khara hapise nutrient am dense oi khadine ba khoina sala sa matam sida madu hapsa lagade akoi gi darkar ba vitamin minerals pange plus pulse ki saru khara protein ni saru khara su phange ba adu main taw hojikti different akoi gi mai thali hena akoi gi ko hojikti thali hena ma khosi mai plate hena hojikki yam kan ta khul ise sida yam maru oi ba khoina keno se aduna sigi knowledge sibo khoina fajana poster ore sembiraga anganwadi center da kai pibirabati aware oibase mass aware oirane heba hojikan da food pyramid enam su leidana Lei. adu dum adu yenga tar ku telaga yenga pyramid sinam khara mu kui khra thaina khoina angawre ge bore easily khangbodo mai thali sina amuk na adara poster ga yawrane sida di no mata saga da wa kaino se loina ma yawra Hojiki everything do ngasai food pyramid sidagi di haudoine ba hadi hoi hadi se normally akoina sinjak se sapa kan sida food group sing che loina touch to da bane ba food group sare de koina cereal group pulse group adagi se fats and oils the vegetables group to the green leafy adagi other vegetables hadi mairen gumba brinjal gumba la ise shi myam se khara touch to ba kan sida kayam touch to da gi habi se pyramid sina tala ka doine ba hadi kwai batam sida magi base oiba ngasai gi stable oiba kaino sina makhada thamaga makhada hujikanda di mahi se hape ko fluid se how many hadi glasses natraga how many liters se adu mathak to danga sai laani khwai ki list darkar oibidun khwai top ta thamdoine ba adugi maraksida adu da base tawraga nga sai gi thali se samakadoine ba adu nan ne ba nga sai gi thali do nga sai gi hali do da lai se thali sing sai gi basic ali ma yega thambi ba yare aw
ꯑꯩ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯁꯤꯛ 5 ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ WHO ꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯦꯕ ꯕꯦꯁꯤꯛ 4 ꯕꯦꯁꯤꯛ 11 ꯕꯦꯁꯤꯛ 7 ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯇꯤꯝꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ 5ꯁꯦ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯀꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯩꯗꯅ ꯍꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯋꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯁꯤꯛ 5ꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ 5ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯔꯚꯤꯡ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯜꯂꯤꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯨꯗ ꯊꯥꯂꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ 3 ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ 5 ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ 5 ꯀꯂꯔ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ 3 ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯐꯪꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯨꯗ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯔꯛ ꯀꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯂꯤꯐꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯖꯜꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯠꯔꯨꯠꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯗꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ more colorful ꯃꯣꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯗꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ 5ꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ 3ꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯆꯠꯊꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯗꯔ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯟꯗꯔ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯔꯝꯗꯦ ꯆꯤꯡꯗꯗꯪ ꯆꯥꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯈꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯝꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯅꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯪ ꯐꯨꯗ ꯄꯥꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯎ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯥꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯎꯁꯣꯞ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯏꯆꯥ ꯆꯥꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯩ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯖꯨꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯗꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯁꯦ 7:30ꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝꯁꯦ 7:30ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯔꯛꯄꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯆꯥꯛ ꯎꯁꯣꯞ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯄꯨꯈꯝ ꯑꯃ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯡꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯙꯧꯍꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯍꯥꯞꯄꯁꯦ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯀꯥꯟꯇꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯔ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯣꯡꯕ ꯈꯔ ꯆꯝꯐꯨꯠ ꯈꯔ ꯑꯃꯦꯠꯄ ꯈꯔ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯁꯤꯡꯖꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯇꯦꯡꯀꯣꯠ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯅ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔ ꯄꯤꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯞꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯗꯝꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯏꯁ 2 facets ꯑꯟꯗꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯣꯚꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯟꯗꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯗꯦꯕꯂꯞꯄꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯄꯣꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤꯂꯣ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯟꯗꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯚꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯕꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯣ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯕꯒꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯋꯦꯜ ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯩꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯄꯥꯟ ꯏꯔꯣꯜꯂꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯣ ꯄꯥꯟ ꯏꯔꯣꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯄꯥꯟ ꯏꯔꯣꯟꯕ ꯆꯥꯔꯅꯤ ꯑꯂꯨꯒꯤ ꯀꯥꯡꯍꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯂꯨꯒꯤ ꯕꯣꯔꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯅ ꯄꯨꯛꯇꯤ ꯊꯜꯂꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯉꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯔꯤꯡ ꯂꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯗ ꯀꯂꯔ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯂꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯂꯔꯐꯨꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯆꯤꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯟꯗꯣ ꯐꯔꯦ ꯏꯔꯣꯟꯁꯅꯣꯕ ꯀꯣꯠꯅꯅꯕ ꯃꯆꯤꯗꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯨꯗ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯜꯁꯀꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯀꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯁꯂꯥꯠꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯁꯂꯥꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯄꯜꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ even seasonally available fruits ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯣꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯗꯤꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯋꯥꯚꯥ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯄꯄꯥꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯥꯔꯦ
adagi pineapple hari yumda thare every season haikha nuga loina makse haikha da oise anthocyanin aduk yam yaugre adun isona ko chahi chupa khoida loina ma nutrient dense of posepi ba khon hek pa haitabai wani khun ba haitabai wani isona de koi thungna ba lompi aduga khoi mioi besina sedentary lifestyle jira saktang huksan ba asa potang khoi vegetable da phame office adum saning badi pakcha sasane ba life se yamna fast oirakpase lifestyle sigi another negative side food value yang bakan di whole family do gyan tamina ni sam only aina khanga ga yarwe ba but whole family mother father grandmother grandfather uncle auntie everyone aduna awareness aduki mati kalhalaga tawsin yam ta awais adagi sigi matang sida ngasai pregnant oiring gi do hadi pregnant oiraga mama se yamna knowledgeable oireba magi imung si family myam ge kari cha kani habse ma loi semaga bizareng khalase ba ma pregnant oira se ba ma wa duine ba adu family members myam se na ma na pregnant oitar gadi support yam darkar le ba ma se rest yam darkar le ba ma yang wa tar ding ngasai incidences of preterm delivery adagi birth defects mayam darkar le hadi incidences lak pagi chances le banina mama se potha han darkar le have se family do na so understand to biraga ma gi help to bi ba darkar le si yamna family khara dadi akoina uzabada yamna wana pregnant woman se na thabak yamna to basi ui atu khara rest darkar le sin daga panjage Oh, yam nungaijare. Thank you so much, matam. Yam sang busi kai thupi bagi damakta. Thank you so much once again. thank you thank you haining badi yami matam ya da basi